nizana UEFA Champions League final khel anita a English club Arsenal in ang club chanchina avui khatnan Champions League no moi choi in be sevio masela bultan thasi in atop an khar thatalova season masa champion PSG zokin no moi an choita ani final match ania round ang tura be sechi ani lova chu team pani khel khan alan tir chiang hle in kheltran main Arsenal hi andoi zok hretin arin omti te kan soya kan soi sual love ma se doidan omzenei ani thung Arteta an 4-2-3-1 formation himti thin mangin bulatana defender palia Mosquera hinkapi Gabriel le Saliba bulatan tira number 9 striker pangai Gyökeres bulatan tir lovin midfield ti chak thei turin Havertz bulatan tira midfield ta tlarnung pui tha thei tur tha Declan Rice Lewis Kelly le Odegaard te bulatan tira number 10 player kan ti angchi creative tak bulatan tir lova wingara sakale Trossard ada thunga anni hian asir anlua lum thalle PSG hian 4-3-3 formation an manga defendera bultan tunghet pali Hakimi Mendes Marquinhos le pachoten bultanin midfielda João Neves Vitinha le Fabian Ruiz ten bulantan boka tlar malama po angai tein Desire Doué Dembele le Kvaratskhelia ten bulantan season masa Champions League finala PSG-in Inter Milan singa fight mewa an sop tuma PSG tana bultan tu player som pakhat zinga an goalkeeper chau adanga abak chu angai vek ni in chuta po an position pa ngaya vek bulantana PSG outfield player som hi season masa Champions League finala bultan tu te vek kha anni ma se season masa final a chon a har sata fe zoka achan chu an machon hi tun seasona defensive record nei thaber anniya hunti ratangin Arsenal an bet ngal thlap PSG in ball changtamin an kheldan pa nga in an khela ma se goal an chua masa thung minute rukna leka Arsenal in goal an khunga akhung tu chu sangni somni pakha season Champions League finala Chelsea in sikhalfaya Manchester City an Hneh na goal Chelsea champion na goal khung tu Kai Havertz ani German forward hian chaktaka ball atan pui hnuwa chiang zetin goal thatak akhung Arsenal hian sikhalfaya ma an hroi hnu hian an goal an veng uluk zuala PSG in ball changtam hle ma sela an norpop hlei thei lova farsa fa PSG hian ball za somsari panga zet an changtlinga Arsenal hian PSG ball changlai an kui thak ati thei farsa fa hian Arsenal hian voi ni chau goal shot an neya ma se goal an nei thunga PSG hian voi ruk shot nei ve bok ma sela goal an nei lo thunga ni Mourinho style takin nangni chon ball hi lo nei ula indule honda iru keini chuan Hneh na kan lo changang ti ni om fathanin Arsenal hian an goal khung hum him tumin theitop tak meu an chua farsa fa phei chuan an hum him chiang hle second half alawin her chuaka Arsenal an tol ma vele hluai thin in khel atang zuala PSG po first half ai chuan an hlawom zual ta jok hei hi Arsenal hin an tur zui ta ngei boka PSG hian penalty hlo chuakin a hlo chuak tu chu Maradona anti Kvaratskhelia ani farsa fa ama veng ne em tu Mosquera antitluin penalty a choya Dembele a pen chuak Ballon d'Or kol tu hian PSG sipur chu na turin gola achantir PSG an phur zela an taima hle Arsenal po team angin anin phuar khom thalea chu chuan atu ve tan po he match hi ati hau tak zual PSG hian goal an khung hnu hian an khung bel teu thin hlea goal ban te po an pet per ma seva neina an lama atang talo thunga ti chuan hun pa nga ya in Hneh tokin extra time minute samthum an khel chhun zom angai heta hian PSG in hun tha an nei an khorala Arsenal point hun tha an nei an mangtang kai zo bik lova PSG left back Nuno Mendes an Madueke penalty area a atitluwa stadium chunga Arsenal fans an phungal dual thom thalutukin azuya ma se referee in penalty tura angai lo Declan Rice phei chuan yellow card a choi pha VAR a en ngei tura ngain referee in ain mai lo kha a hrethiam lova a in sum zo lo referee in yellow card mangin a beng daya Mikel Arteta Arsenal manager po yellow card manga beng dai ani PSG hian bolan changtam hlea Arsenal hian an chang ve hlei thei lova an chan ve chuna po an chang rei thei meu lo chuti rual chuan bolan chanin PSG defender te anom tir mai bik lova Paris fans thlamuangin anom thei bik lavani hetiang kara hian extra time a po goal alu bel tak lo awangin penalty shootout manga chin fel an niya
heta hian PSG-in pet masa in Portuguese forward Gonçalo Ramosan apet masabera apet gola Arsenal tan Swedish forward Victor Gyökeresan petin apet gol vele PSG tan Desire Doué France rol thar duam takin apet gol zuilea Arsenal tan eze apen chuak vele ma se gol pona gol sira apet chuak tadai maya Arsenal fans lau thonna ati zual sau ma se Mikel Arteta le anaute an mani trantu te lungphu arang zual rei lova PSG tana avoi thumna pe tu Nuno Mendes ape David Raya an thazetin adan saka Arsenal trantu te thom a thahle Arsenal tan Declan Rice pen chuak chhun zomin an beiseina achinunga apet gol avoilina PSG tan Hakimian apet gol velea Arsenal tan Martinelli an apet gol vebok avoingana PSG tan tun season Champions League a bultan tu zinga tel ngai mi alo Lucas Beraldo an apeta David Raya an adan sak thei telova Arsenal tan avoingana Gabriel an apet vele Brazil center back hian pressure san lai berin penalty hi apeta pet goal chuan beiseina lanung tur pet goal lo chuan champion no moi an chana tur ni bok penalty shootout a pressure san zo lai achang ama del tu pressure arit bok aniange apet sang tamama a gol kham chunga bola thlo chuak heiwang hian na in Gabriel maini lovin Arsenal atuam ngala PSG ero limlomna in atuam ngal thunga final match tang taka in machon team pahnih khovel ran vevea cheng angmain khelmol pakhat lua dun chung siin an khovel ain then ngal chiang hle tichuan PSG in champion no moi choita in an club chanchina Champions League an champion voi ni na an tonga azona an champion masakber ningal bokin UEFA Champions League era bika season zona champion thei team pahnih na an ningal bok he final match hi in nordeu pop pop chance tam tak oma rik pui hluai tur om cheu tura beisei tu tan chuan beisei phak lo final match ati theyanga ma se tactically a chik mi tan chuan game class sang tak ani thung Arsenalin an attack dan kha tia soichiam tur aom hran lova ma se an defending mol kha anin thua uluk boka PSG meupo an hoi hai reite e sakale Trossard an winger te kha wingback ang chin an khosa a attacking lama a in defending lama an tha an mang tam dai jok ma se kha khan an tlar hnung ati phui zual chiang hle asira tanga khares kheliale Desire Doué te Dembele thleng point an lut tur an ven hne pha thina an fullback pa ngai ten thlop tu an nei thada wangin PSG attacker te an in zebleng thin lova mual lai lualum tu Declan Rice Lewis Kelly Odegaard te an teima boxia anin no chep thiam ema wangin Vitinha te meu point ki pass an nei tam hlei thei lova Arsenal defending kha a tharem rem hle PSG in open play a goal an khung thei lo tluan thaka penalty an hlo chhuata ka wangin an sipur an su thei ta ram zokani ma se Arsenal hi an tlom ta ka chuan an tlar hnung an veng uluk le lutuk kha an chiat pui ati theya an attack lei thei lo pha PSG in an nor khan final third vela Arsenal in an lo tight trap zela an dang chat fo ma se an offensive talk lo awangin Arsenal hian ball chu saka lawom ngal thei tur ang hmuna PSG an press mang meu lova chiar tham lek tak tak offensive pressing kan hmuani an goal ven him an ngai to na sat lutuk na khan attack lei thei lovin asiam ani bere chu an defending that kara an tor telania Mikel Arteta an defending game thatak adu luata an attacking game tha ati mid deuh thakani ma se an game plan hi Arsenal hian chakpui tanga chela chuan Arteta hi pin kan fak nge yang he mecha hian PSG hi an huaisena nuamanti angin bol changchot chungin an nor ngar ngara an beidong du thaklo kong an zong ram rama beiseina mid lo nena khelin an hlotlin pui Luis Enrique le anaute danglam na chu an ru pau khau lutuk le mani anin thunun thei thin lutuk hi ania chu Arsenal laka hian kan munon le an chi ai meu lova bol an then ngama an thian ten tisual po ni sela dem mel an tilangai lova anin fui mol zok tim pahni ru pau khau ve chaktuma an thiamna berle thatna ber ma chuan ve chunga theitop chua ve kan hmuwa atopa danglamna thlen tu chu van nei angai em na penalty ni ta in PSG hi penalty shootout ta an van nei ta jok ania PSG hen an champion awanga an ro puina an bel cha rualin Arsenal ero an hlo chamna ngaya an hlo cham taria kumsom ni pani chunga avoi khatnan Premier League no moi an choya wanga an lomna bel chana rem chang an nei bo pelin an lom tikim lo tu achangta ani
heti rual hian tun season European competition pathuma English club vek champion be seina om kha anti hlotling talawa Conference League a Crystal Palace champion in Europa League a Aston Villa an championa Champions League a Arsenal an champion taklo awang hian England in chuan zual theina tur a thleng tari lawani he mecha hian PSG-in an player poimo zingami Kvaratskhelia Dembele te anin tina deuh awanga an thlak ngai ta si ahnua Fabian Ruiz le Marquinhos thlenga an la chuak te khatiang ani hnuwa angai pata an la huai sen chun zom zel khaju an pui hran pa ve hrim hrima team then khat an hmatong rin rol te an lak chua hnuwa doi ta tlat ang khaju an ni ve tlat lo June ni thuma kumsomni pakhat pum ve chau tur de sire duwe tangkai zia te Bradley Barcola an mo phurna sang tak ane chunga zamia lawa amo phurna hlen tura abeite an zamia launa te kha teamin atangkai pui tak zeta Jona Ves kha fit nga le inches kwa chawa sang ania ani khan team tan tangkai taka khel turin palen kherangai lauti atifia non le Arsenal tana nokber pol niin Vitinha aom lo hnu phei khachuan ball sem tu berania kumsomni pakhat mi chau alani le ngal akuma tanga te chi ani lauti Champions League final a ngei mai afia non le sakani final match a hian player cha thaber player of the match a PSG midfield khaipa Vitinha thlan ania fit nga le inches ria chawa sang Portuguese midfielder fingzet hi palian lemlo masela khelmola khachuan apalian hlea ball sem zai thiam chungchuang ani zia alang chiang hle Vitinha hian minute za panga a khela bola pas zongjong atangin za somkwa pasari adik thlapa atlan chaklai ber khan darkar khata kilometer somthum point paruka chakin atlana khelmola khan atlan kwal tamboka atlan kwal zongjong bel khomin kilometer som pani point pasari atlingani final match penalty a chinfel ani le taka chuan he in elna chanchina final match penalty manga voisom pani chinfel ani na ania team pani te hi final match penalty shootout a chinfel na a antel voi khatna ani PSG hian goal an khung le taka wangin Champions League chanchina season khata goal khung tamber record anni ruala sakha zakwa somkwa pakwa sangni season khan Barcelona in goal somli panga khungin record an siama PSG hian tun season a goal somli panga ve khungin record omsa hi anni rualani PSG manager Luis Enrique hi Champions League no moi voi thum choi tling thei manager pangana anita a Pep Guardiola Bob Paisley le Zidane tenen voi thum theu choi toin anni aya Champions League no moi choi tam manager chu voi nga choi to Carlo Ancelotti chau ani Luis Enrique hian Barcelona akai hruailain sangni sompanga a Champions League a champion puya nikum sangni somni panga PSG kai hruai chunga choi lein kumina a choi non lea team pahni mangin Champions League no moi voi thum a choi Luis Enrique hi Spanish coach zinga sangkha chakwa somnga pasari hnuwa hein elna a champion no moi season zona choi thei ma saber ani Kai Havertz hian Champions League final a goal khung le taka wangin ti hian Champions League era bi ka final match pahnia club ran ve ve ta na goal khung thei player pathum na anita a Chelsea le Arsenal tan Champions League final a goal khung ani Chelsea khachu a goal khung mangin a champion puya Arsenal ero a champion pui zo talawa Kai Havertz ang thau hian Cristiano Ronaldo le Mario Mandzukic ten final voinia club ran ve ve tan goal an khung towa European Cup ti ani lai khan Vasovichan Partizan le Ajax tan alo khung ve to bokani tun season Champions League bi ka hian champion team PSG ta na aberni na cheltu te chu gol khung tamber hi Kvaratskhelia ni in gol so ma khunga assist nei tamber hi Ashraf Hakimi le Kvaratskhelia te ni in voiruk ve ve assist an neya tun season Champions League ka PSG player tlan kwal tamber chu Vitinha ni in atan kwal na zongjong bel khomin kilometer za somkwa point pariat atlan tlingani tun season Champions League ka PSG player tlan chakber chu Lucas Hernandez an defender ni in darkar khata kilometer somthum pakwa point paruka chakin atlana hetiang laulam tun season Champions League ka PSG ta na khelmuala hun mang tamber minute mang tamber chu William Pacho an defender poimo hi ni in khelmuala minute sangkhat zanga somruk te meu amang tlingani final match khelzoa hian champion team PSG ka hruai tu Luis Enrique hian soin nena chan kan phuwa team pahnih khan kan phu ve ve bok mai thei ma se tun season tluana kan kheldana tangchuan Champions League no moi choi hi kan phu ani kan hlim tak zeta engwangin nge season thara po hetiang hi kan tumlo te lulang Arsenal ta na thaberin match ain trana
goal an khung nuwa in vendan an thiam zia kha voin chu a har sa tak zetani tharuma po an chak hleya machon an hau tak tak zet atia Arsenal manager Mikel Arteta hian soi ve bokin in elna nei chungin final match thlengin thamar takin kan khela atopa penalty shootout a kan tlom ta si pom thiam a har sa chuti rol chuan kanaw te ka chuang tak zeta anni ka kai hroi thei hi kalom hle PSG kha machon an har sa tak zet chu wang chuan ania azonin an champion tak ni atiani tun season Champions League a hian gol khung tamber hi Kylian Mbappe ni in gol som panga akhunga adotu chu Hurricane ni in gol som pali akhunga Julian Alvarez Anthony Gordon le Kvaratskhelia te hian gol som theu khungin an dota Ousmane Dembele le Erling Haaland ten gol riat ve khungin an dot bokani tun season a hian assist nei tamber hi Michael Olise le Vinicius Junior te ni in voi riat ve assist an neya Ashraf Hakimi le Kvaratskhelia ten dotin voi ruk ve assist an nei tun season a hian hat-trick voi riat siamania Kylian Mbappe an voi ni siamin Kairat Almaty le Olympiacos laka hat-trick a siama ani baka hian Barcelona forward Fermin Lopez an Olympiacos laka siam bokin Victor Osimhen an Ajax laka asiam boka Vitinha an Tottenham laka siam bokin Anthony Gordon point Karabakh laka asiama Alexander Sørloth point Club Brugge laka hat-trick siamin Federico Valverde point Manchester City laka hat-trick asiam ve boka tun season a hian player pasarin hat-trick siamin anjinga hian Mbappe hian voi ni asiama chu wangin hat-trick hi voi riat puitlin ani champion team PSG hian tun season Champions League a hian English Club Champions League khel zongzong an machon kim veka league face Tottenham golnga gol thuma nein Newcastle nen gol khat ve khongin ani hne to ka round of 16 a Chelsea aggregate in goriat gol nin an hneya quarter final a Liverpool silifaya hne bokin final a penalty shootout a Arsenal an hne le boka tun season a hian PSG hian Champions League khel English club zongzong machon kim vek ma sela Klomia lovin an tluan thaka English club te hi an ngam angreng hle ti hian PSG hian Champions League an champion taka wangin season thar khu hon na tura UEFA Super Cup a Europa League champion English club dang Aston Villa an machon don ta ani ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soizaw theina chu nile photro se